warahmatullahi wabarakatuh. Sadia kompo menari-nari akan Nadia akan dipilih lang sangkot to bubayakan Princess Hayati. Kakagya pantongyan ko panimbang ko na amin umbo sa manorino na dalagan o suara. Maka penggulalang ko na sa bunyi-bunyi na arano-rano. Maka ukit kasama na maranoson. So ano na Princess Hayati ayan Sofia Katumataya. Orang wabalsan yan ako patapya ganilan sa kati Princess Hayati na titangkan kabunyo sumiso. Salam.
Wow, na hidup prinsesi